Nangkondo nang waninda besar tu ngabanggoy liu matengga sini buli liu. Oke sa ochong ka sini buli jing tatal to nang wane. Tuku nang kono ngane adala. Lei oko liu sa weo sa kakila sa weo. Wala ka sa chinga dito ko kana matengga sini buli chala jing ta katolong ka sini buli endo tale. Kono nang wane go sa sala ko. Sa ambito nang wane kono nang ninda memesa. Lingan sa nga matese. Sa weo sa kakila. Allah ko sala ibe chini kalima baka nang wane vala to do ngana non reseuni taro sanga men nanu mananga sini buli ko mesanding kita kamanta nang wane go metuku na nada bana bambalabo ni brand ni motoka ngona BMW oke rangane sa antananga inti kita ki ko nada bana brand ni motoka na BMW sin berangana ko binga sini buli sa Bob Marley and the Wailers warna reggae. Oh bango warna nandang lang sir rungole po may Jamaica ngor. Na numati ko mona boli motokavo se motokava kanta kioti ko via vaka levuta kana nomu business ni motoka saumi se ko vina kata na ilavo membalata na nomu vaka didi business oyana vuna kito duru mai kina na Credit Corporation e sangaravi vidi tu mai ena rosanga volkarua na yambaki sa sivi kito na vaka ndita kani kito na tiku ngai ke membalete kemuni ngona nga ko sa vaka ravina kakina si kovi kito saramai suva na kasi nandi kelau toka Credit Corporation e vakai lavo taka na nomu vengau na muri mai. Ngune, double up talaga na yung transport card. Ha? Iyo, kasarangawon di mo to. Double up? Winaka Vodafone, lewe tulos nga bulo na baki transport card, ano baka rota kinalevo yun ang rabaka tayo po taponda ni basi. Wow! Tungwana sara na mui transport card, mo kay na bisi si Bingoy na lomba ni na mata o Mingo. Dapat na katolo ni Chine, etiko na kaya labaki. E-Transport, raw na toso. BABU, My Kelly, na Babu the Meme. E kota ni wiki muni on Vodafone. The future is exciting. Ready? Pinaka-chupo kali po bay Vodafone. And nonton ngono pati kay Babu na matakali ko. Ano pinaka, Mike. Lupa na, tapos ko sa sara-sara siguro. Eh? Ba matakalalay ba bo matakalalay may ngunti daka ba bre koi ko sa do tale na ka sa daka jigore sa mix bat kana ti bat kana sudu na right bat gini kau sabi itu kuna bi kon ka Babu kila 6 bulan nang ngongo sa senga walangan ni remix na sere 6 bulan talaga sa remix sa remix talaga 6 bulan we already discussed this remix na 6 bulan na matanggali reda na ngone ngol matalelay kento sa chiko na studio da fala remix something else in the phone santa na ka mosi sa ranto ko acha ko bate yandra pinakatamata ke yandra mai yandra lubena yandra irana gone bully ba bimbi be irana gol this morning all the children's going back to school right Barkime the school started from yesterday kau salah kau tahu ni nanoa kau salah reda lebu na ngone bully batana parents wa bugji ko na ta I know because when I outering to na market Ataba kem do sachiko na Michaeli said school start yesterday. Wango that's why wango yes because we never listened to the radio yesterday. Reda na ulumpale sachiko berta na ngone buli. Reda to na Michaeli make the announcement yesterday. Oh we never hear it. We hear it this morning. Korto no ngone buli satu ko na may kau salah ko ibale na no kau salah reda na junior sanggito juga ibale na. Kau salah Ada ba sa kanila ko buli ni ko ko. Tuno ko dedi ko sa naman sa watch na sereki ni buli. The next week sa taraba kito sa asal na Tuesday. Iliu Michael to Bangori. To kila nito kau na. I don't know Ministry of Education and Facility they change it. Na right part gini. To sa visa ta kami sa Monday nga sa Lakole buli. But don't money do take bu irna gasani buli. Era na gasani buli. But I think the goni buli go to school. Era na gasani buli ira step school. Sibe na ang ningo na right ba gini no sinjigo. You so sa blame take Michael. Oh Michael make the announcement late. Are Michael go first thing in the morning tell everybody go to school. Say nga kito sinirangoda. Right ra ulum pale sa korto no ngani buli nowadays are very smart. Very smart. Kito rongoda nga mataglele sa tuko na Michael. Nano kito sing ni rongoda. Right na last warja ko pat na Michael. Ba lolo yan ra binaka na ko ni buli sale buli. Tek buna second term. Ana ni kuwa inside the school bus ako chukoy buli na make sure
Bully ba ka kawana? Inside the school bus, the second time start inside the school bus, my Kelly. No. Oh. They traveling. They traveling inside the bus to go to school. They listening. Ira bondo chiko na basi, bondo chiko na mini basi, but kina taxi, so na ngone bully la ko school taxi. Right bat kine, bari lebu na ulumbale be mista kana basi, chinga kere be tinana bat kina tamana, kita sa mista kana basi, kita sabe bondo la ko korubuli le taxi na. Ba, I tell you some children. Lebu na excuse na lubena ko tanando baya so nangona iliu. Kana Kento to the three sitting here. So nang kento to sabi step school sometime na. Assignment sa tukuna sa musike. Musibe? Sa musike. Baleta na ka ko sa nga. Michael, ko sabi torong ako ko nangona ko I am telling the children nangonong go kem to sa baring yun. Kunita ka man just like nangona kitong do saraba na wrestling na. Yeah. Please don't try this at home. Yeah. Hala? Kaya kamu sunga na TV, na school, na seti. Na mungaw na kondo step school. Hada pa so na ka kondo takaba ko sabi taring ko. Step school. Step school. Kondo takaba ko gada ba mo style ni step school. Kako tarong mo ko. Are Michael ko sa to na kenda sa takaba ochi. Sabi kila hada ba mo style ni step school. Kada ba ko kondo takaba. Ko time mo ka recess time. Didi vale. Iyo. Are Michael, I never even make it to school. Ko Out buy uniform. Yeah. Ba nunggu bag everything tara na bus fare. Yeah. Stroll nga bango indo na banua nga bango. Do nga na kona laylay kila na FA po vale ni FA. Na damo ko nongo EFL na? No. Hana? Visa nga na uniform kaya ba sorry labi bango na domba tala ngay tombale tu baka indo na tamatavang pepo wabo. Red bad na. Yeah, but step school is bad, na? So I know, Michael. House ni beto ko na meron ng goni me step school. Lago lebuli, but nito nga kila kitong do dakaba na madangal style ba na? Very bad, not good. Kitong nga na tama na kitina na so na fees. Na? Kito sin label. But nowadays, sa somo na matinito na bully, it's free, na? Sa free na bus fare, sa free na bully, school fees paid already for you. So, binaka lako bully me yado ba na kina yado, na? Lako, yado ba na ka, baleta nito nga na sin doro bako kowa na? Sin nobody make us, hey, go to school. Only now when you go to school, like we get a hiding, we don't want to go to school. Hana, right bad gini? Kito na nito ugaw na, beke mo ni nangone bully, nangaw nanggo. Nangaw na ni bully, kito sa moku na kurin bully na? Bad, just like our bag, just like a washing board. Right bad gini? Time sa singita ka ba na mo homework, you gonna get it from the school teacher. Moku na babida na ulo na sa moku babida. Dasta ta kinaulo na. Mitarula bango na linga na ba na kabang. Kausa na numa. Koko ni pusi. Kausa singe. Kau na time sa school. Kausa singe red ba ka na hose pipe, kausa singe red ba ka na kau. Boy, doon ang kasi ni bully ko na primary school time na. Primary school time ko medenga na musulu ba ka tanga bangon. Na kelo district school sa darat ko na sulu ba ka tanga na. Ko sa tenga na musulu ba ka tanga kela na musanga la ike. Ngai biudo na kini na. Oile. Koko sa kini na mo sangana ko na dongo na idake. Koko linga na chiko ke kakao chiko na sangana. Kini chiko na sangana. Nada ba sa singita ka ba na homework? Nada ba sa singita ka ba na homework, boy? Buto sa ka mataimbu. Gailis tali bale nan mo sanga mo baka na lambite. Michael, doon naka-aundo si Baga. Heda ba ko sa atin? Heda ba ko ito? Heda ba sa lambat kinasang ko? Saya nga ngolong kini. Saya nga aundo si Baga yun. Nindot ko ni ba nangkas ni Puli. Milay kotamay na tapang ko na zone nando ba? Are na grass ko katarabang ko mate. The sleeping grass. Na dong anro. Dong gandro. Dong arungar. Kila do tiko na thorn. Iya, we call it the sleeping grass. Sleeping grass. Ko time sa tarabang ko sa modi na. And you have to pull it out of the grass. May kile me ochengang ko baleta na ngona ni sports.
Memengito ba me kuni tindo na tua na athlete sen na sports ira gito chiko me kuni butuka. So we have to pull out all the ngaro in the Sini dong ngaro-ngaro, dong ngandro-ngandro. We have to pull it out all in the rugby field or in the soccer field. Koko kila na punishment gini taka na homework mbera mai lago le pull out bida na dong ngandro kota mai ba ndona ka mosi sana nga bakalela ituro nga na linga na whole day soa right man gini Dotala na punishment sando da kabana school teacher iliu time ko sa singita kabana na mo homework sa singi chiko batana lo mo lako tumba kadi mandana lo mo kadi yalong bule sumai let's nga mai same time join the choir Acha koy baat nahi main keh December ko lago ko na rongo nando na kare nada ba are baap re baap this French president sa takamondo na kam bimbi re Iyo sando na official visit karo sa Sotekina na president from the France and the prime minister from Australia Mr. Malcolm Turnbull kira na time kay sa watch na Sota na official visit sang watch kay sa takan do na speech na so thanking the president from France thanking Mr. Turnbull but korau ruwa na wati na sa rochi ko ruwa iki na wati na president from France maramang kasi na the wife of the prime minister from Australia sa leongone na kaysa po sa na president from France. Opa sabi ito ko na Mr. Malcolm Turnbull, thank you very much for your time. Thank you very much for visiting us and also thank you very much to your beautiful wife. Kukuha nga isingay kila may posa pa kada papapalangi may tuko na beautiful wife. Kukuha nga kila nga kito France kito sa tuko na everything is delicious na. Kukuha sa tuko na Mr. Malcolm Turnbull, thank you very much for visiting us. Thank you very much for your coming today and also I would like to thank you very much for your delicious wife. Sengay ka nang gori. Babre bab. Dona kansa tuko na Emmanuel Macron na. Macron na taman tungo Mr. Macron. Dona ka bimbi ko tuko na Mr. Australian Mr. Turnbull. So thank you very much for your delicious wife. Babre no makawang gori. Pagkata ba kami visit dona singaw Mr. Babu and Mrs. Babu. Ngayon the president of France ngayon tuko na bigo na basang. Thank you Babu. Mr. Babu, thank you very much for visiting France. And also thank you very much for your delicious wife. Mr. Macron dan mbadilaw samba. Ako na mamugab. Mr. Tuko na mamugab. Zengay. Wele, binaga bagacha sa dotali na bossa ba English kya na? Dotani ha. You have to use the correct English, na? Malua ni sa understand taka. Sa understand taka Mr. Turnbull kesenga video Macron. Thank you very much, Babu. We'll see you again tomorrow. Right, binaga.